Lord, help me. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. I estem contents. La nostra ciutat, la nostra arxidiòcesi, les diòcesis de Catalunya, perquè acollim tants i tants joves de diferents països del món que posen en relleu la catolicitat de l'Església. Oremos pro omnibus iuvenibus mundi. Per tots els joves del món sencer que encara no coneixen a Crist, perquè obrin els seus cors Die uns gerettet hat, zu bezeugen und allen Menschen die Freude des Evangeliums mitteilen. Louis, our bishop, and all the clergy, in demonstrations of the omnibus manis, Davidus Archieus nostris, Dominum misericordiae et curatori, et allegratus. Und darum, die Kirche ist immer jung. Und deswegen ist es gut. Israel.